njengamanje wonke umlando ongamanga ukukhulunywa ngomthandeni ngiyawulungisa but engisuke ngubona ukuthi ungamanga alula angulungisi ngiyawuyeka nje ngoba abantu bahlakaniphile bayakwazi ukubona ukuthi amanga lawo akekho umuntu ongathi winile ehlukanisa unyaka bese zothi abantu abamvotele abangama 80s for off indaba yabo yabona yes ephila kahle hle ekhanda njengomthandeni yes futhi ayikho ivide njalo uyabona so abantu abasuka abantu abahleli propaganda laba yokuthi bafuna ukungcolisa igama lami so sebebonile ukuthi abalandeli bami baningi kodwa sebebonile ukuthi abalandeli bami bebaningi benjalo nje bathingamezeka ngobala kufanele vele uqhamba manga nje ngomthandeni ngelinye ilanga uzoqhama kuthiwa koqhama intombazane mina ngireshwe igcoka kutrend le nto leyo sifana nongizochaza yabo iphindisha intombazane nje abe ngidlala April Fool angijabona so mina ngikwazi uba isiyinga sihlale sichaza la kuma social media uyabona mina okubalekile ukuthi abantu bahlakaniphile bakwazi ukubamba into makuthiwa umthandeni wenza into wrong shuthi fanele bese enkantolo noma fanele bese kuphi ejela boshwe uma engaboshi umthandeni shuthi amanga lawo angikwazi ukuhamba ngichaza zonke izinto ayikho into engiyichaza umuntu beyikhuluma into ngami ngamanga la angikwazi ukumphendula mina ngaphendula ngibaqede yini labantu njengoba kunamadoda anobhontshisi nje agcwele ko TikTok ahlala echaza day and night qawule siyabo ufica umuntu ongamazi kuthiwa lo muntu uthi ngawo ongingamazi nokumazi yabo ongena ngisho umngani wami shuthi ngingaphendula lawo bantu mina ngaze ngifike phi nabo yabo so ngathi isinqumo nje sokuthi into eyenzakalayo ekhulunywa ngami abantu bazoyihlaziyela bona ukuthi leyo nto leyo iqiniso layo liphi amangaya kuphi mina ngikweleta ubachazela ingakho noma ngathola kuthiwa kunomkhankaso ukuthiwa khona abantu okufanele bephume eke ngisupporteni njengoba kunabalandeli abaningi nje yes kuthiwa kufanele bephume ngisupporteni kunomkhankaso njalo ngenxa ukuthi kuthiwa mina nginikele ngemali ngazi kwentombazane ole uThamara okuthiwa ihisa isithunzi sabantu besifazana abanezingane njengoba nami nginomama izingane nginobhebe mama ngenxa ukuthi ngangazi angina video mina ngikhuluma ngaleyo nto yes futhi angina proof yemali ngiyifakele lawo bantu labo kangena sidingo sokuthi ngibe ngizochaza kodwa okungifanele ukuthi ngivele ngithi nje ofuna ukuhamba kahambe manje ayikusasa ngoba uma abantu bajwayelana kabi abantu yabo ngizokutshela iqiniso mina abantu bajwayelana kabi abantu aqala utamatisi forever and uyophuma kulento uNkulunkulu akwabele yona noma kulento oyidalelwe emhlabeni yabona njengaleyo kufanele ube wena 24/7 yabo so nje mina ngiyimina 24/7 uma uzwa abantu besho into ebhedayo ngami ngophuphu bakho ayikhona le nto leyo hamba nophuphu bakho ngiyeke ngaleso sikhathi yabo angikwazi lokho nginesana nawe ngoba shuthi ngasonke isikhathi ngizothi ngilele mina la qhama umuntu aqamba manga ngami social network usufuna mina ngizochaza umjwayela kabi mawunjalo yabona shuthi ngizogcina mina kahle nguPopeye wabantu yabona kanti mina ngicela ngiyiqhawelani labantu ngenza umsebenzi ojabulisa abantu ojabulayo ngalomsebenzi ngojabulayo futhi wadalwa vele uNkulunkulu edalwa ukuthi sojajuliswa yimina ongajabule wadalwa vele edalwa ukuthi angajajuliswa yimina angikwazi ukuhamba mina nginxenxa abantu ngibachazela into engekho basile abantu bahlakaniphile abazona ithuthu labantu basile uyabona why fanele ngihlale ngichaze yonke into okuthola ngomthandeni uma ufuna ukukholwa ukholwe yabo uma ungafuna ukukholwa yenza research thola ukuthi bamqamela amanga umthandeni wena ngesingawe ngolendela ukuthi umthandeni uzomthola eseyinkebelele emafonini ahambe echaza hey Fuseko nasihlama Fuseko indaba yakho la Fuseko akunamlando olungisayo akunakholwa okholwayo umsuni yonke nje lento sichazela yona la yonke nje lento sichazela yona kulesincela umthondo sakho ekuthiwa ugwajoni yasidakelwa nasinyela niyakahlahle nje nisijwayela amasemba uyabona nisijwayela nje umsuni vele wawukhipha u3000 wena wanikeza uThamara manje lonto iphikiwe lonto ngoba vele wayenza so imuphi umlando othi uyawulungisa wena vele wena waye stage udakiwe wafika estage wahluleka ukuperforma wabhimba manje yini into imuphi umlando othi uyawuqondisa wena ungazosidakelwa wena wagibela stage usuthi Sminoff wafika stage wathi uyaxuma washibilika wadinsileka ngomdidi phansi washayeka ngesiphundu kwasephuka inwele njengoba inwele zakho engaphelele so yeka nje emthandeni mfethu kusijwayela amasimba
yeke usijwayela amasimba mawuthi abalandeli bakho baningi kuphi ngoba kuneproof la kuneproof la kumaskandi umuntu onabalandeli abaningi kunomcimbi la khona kusuke kufuneke kuvela abalandeli bakho ukuthi bangakanani obizwa ngekhuphuka nezakho leli gama elithi nezakho lichaza ukuthi nabalandeli bakho kulo mcimbi wena selokwazalwa awukazi uwine nangelilodwa ilanga kulo mcimbi lo othi khuphuka nabalandeli bakho khuphuka nezakho awukazi uwine wena ngoba abalandeli bakho bancane lapha yana kwenziwa ife lapha kulo mcimbi nayisho lo nina zikhoveza imchiliba nathi ife elapha kuyafiwa nathi nina lapha kwenziwa ife umcimbi weqiniso nathi nina niyohlezi ni unumber 1 entweni zeqiniso nisho ngoba naku nisabonakala engathi nihamba phambili lapha uyabona bathi abalandeli bakho uzani sebephume bonke naqala nadliwa uyabona so yeka mthandeni ukusijwayela amasimba asona ingane dala sila kumaskandi asifika izolo thina asona ama 2000 yeka usijwayela nje umnqundu yeka nje usijwayela umthondo yeka nje usijwayela inkununu asifika izolo asona lama 2000 owashoyo wena iwona yokholwa elamasimba owashoyo awukazi uwina indondo wena ukuze uwina indondo wena kufuneke ukuthi wenze friendship nalabantu nopheli laba ekuyibona abaxhasa le ndondo iphethe awunandondo wena unandondo wena indondo lo nayo ekuthiwa ini best record wayithola ngefriendship yokuthi umngani nopheli upheli lo wakamake lo oshade nomake kaNcube lo owayedlala kugeneration leyo ndondo iyona kuphela owayithola ngefriendship nakhona kuleyo ngoma ofeaturishe kuyo amantombazana adumile olwandle nkulu awunandondo wena emculweni kaMaskandi awunandondo wena so yeka nje ukusijwayela kabe uyoqambela amanga lemsunu lene kulandelayo kuphela ngeke usiqambela ama thina la kuMaskandi siwazi thina kusekhona obaba uphuza ushukela uyabazi obaba mahawukela wena omalume kaMgqumeni sazi thina uMaskandi sibadala ungazosijwayela amasimba mthandeni azosijwayela nje umsunu ya tshelwa yithina ke manje lamasimba owachazayo ukuthi uyachaza uyankanta lafuseka indaba yakho uyasidakela uchaza amasimba ayikho yonke lento oyichaza la ayikho yonke lento oyichaza la uyabona kifi abantu ababe neagenda iagenda yamasimba nileyo awushongo wena ukuthi fuck off angithi ama Red Nation ayizwela uthi fuck off kuwo uthi ama 80s nama 70s nama 60s fuck off ayizwela wona ama Red Nation usuyakuphika lokho usuthi wena kuneagenda kunabantu beagenda yomnqundu agenda yomsunu ini leyo khuluma ngayo fuseke usijwayela amasimba wena fuseke nje usijwayela amasimba angithi wabuya wazoxolisa okukhombisa ukuthi ngempela lokho kwenzile ukushilo wawuxoliselana kanti mangabe iagenda le eyayenziwa izitha zakho kanti wawuxolisela ini yeke usijwayela amasimba ntontsola yeka nje usijwayela umsunu wena dunuduno laba bakusabayo uyobashaya ngempama la nihlangana khona bakuyeke thina ngeke ukubone lo mina angisona amasimba esitabane ekuthiwa siyohlangana nawe mhlawumbe ungishaye ngempama umsunu leyo nto leyo mina uyonya nyi kuyokwaziwa ngalelo langa kuMaskandi ukuthi kunomculi owake washawa wanya uyoshaya abalandeli bakho ngeke usithinte thina sokutshela nje amaqiniso lawa ocabanga ukuthi asiwazi amasimba lento oyikhulumayo uyabona akunamuntu weagenda la wena wakhuluma izwe libhekile izwe libuka likulalele ama Red Nation wawaxosha ebhekile wathi wena ama 2000 iwona wa recognize kubalandeli bakho
ama-80s fuck off, ama-70s fuck off, wathi ama-early 90s fuck off. Kusho wena ngowakho umlomo usho ukuthi awuselo yiso lesincela mthondo ekuthiwa ugwajosa kaZungu. Yise sasikushuta ukhuluma lawo masimba lawo. So angeke sikuvumele emthandeni ukuthi usinyele emakhanda. Asona ingcela mthondo zakho sonke. Asona nje ingcela mthondo zakho sonke. Angeke sikuvumele ukuthi ugibele emakhanda ethu uzosinyela usikhulumele umsunu lo ukhulumayo. Geda indaba yakho uyasitakela. Mawunenkinga kusho mina ngumfo kaMakhanya udinsi idindile izukudintsika kwesidikiselo sebhudo olukhuluma kuhlatshiwe dehle sathi ukuhlala kwentombi engaphethe kahle kuyadosa amehle insizwa sikhindi khilikithi siyakhumuleka enkululekweni nomjolobo ubhama izingqeze esidudla uma iphantsiwe udengezi lokuncinda inkunzi emava vihloma ihlaselana utshelwa yimina wentunsulu ongakwazi ukuyibonga utshelwa ingqondo enqobe ngoqhasha qalo gqokweni abaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela hlehla kwenqama kuyaqhaqhazelisa inqene ukubaqonda ngomaqede banqobuse labo maqina abaqhathanisa ingqondo zobuqili ukuhlehla kwenqama kuyaqhaqhazelisa inqene ukubaqonda ngomaqede banqobuse labo maqina sabaqhathanisa ingqondo zobuqili umbhonga nkunzi lemavafu umpanda mhlabathi ngemhlabelo ohlomeka kuhlanganisa amahlathi enhlanya kwahlehlisa ngwahlakaze ngwahlabese ngwahlabe ngohlala emhlaba ehlali bathathu ungazosidakelwa wena ungazosidakela ungazosinyela azosinyela asona ingane thina futhi asona ithuphethu njengabalandeli bakho. Uyabona lamasimbo wakhulumayo ubobiza imeeting ubize ezimxhiliba zodwa uzokhuluma lawo masimba lawo owakhulumayo ungawakhuluma esidlangalaleni ngoba esidlangalaleni khona thina asona ingcela mthondo zakho msonwensha kade uyasidakelwa.